Ebyamagara ne bukukibuho Kazire Health Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire. Oshemeza amagara gawe. Nakwakira mu program ebyamagara kuruka yombi osibire nokora omutebe kanisa ndo Gloria Kanyonyozi kandi lizoba tatayisa Dr. Godfrey Mjenyi ogunomushaho otendekirwe ombyabachara nwarabe natugarikira mu bibuzo byetu byelizoba kandi akatwegesa bingi ebirkwata ahabachara wane ndakutegeitaho zo musumi yawe zo messages handika kigambo ebyamagara sagaho mwanya tawe kibuzo cyawe tawe emyaka yawe naho rukurga oteho amazina gawe utewa kututeraho birobor kubohereze ndwarejo utitsinjire ahari 8 wano rengo nyankore ndukure gumira kuhandika handiko mu ndimi esitro kubasa kuraka kushoma ko Ruganda ko Rujungu ko Nyoro ko Toro ko Kiga ndimi zone esitro kubasa kuraka kushoma kandi programeji ne kushikibaho abakazire Health Products nibashangwa aharuguto roza kabare amukono gwa buyo wabo takashikire omushiti twaza kubanza tuze wa Dr. Mjenyi mutaragaho tugaruka. Dr. nakwakira mu program y'ebyamagara. Ebare mnonga nibanyeta Dr. Mjenyi Godfrey ndi gynecologist ningashi omushaho otendekirwe okuragurura enshongezi nakakwate na nabachara ninkorera aha Divine Mercy Hospital hamwe na Mbarara Regional Referral Hospital. Dr. muntu okubanza nagira ngo nikira kugira embuburu ombiceka byecyama konkater kunsasa kwarukwaho bwire ebura nabuza ngo obuntu burire ki yajya ngo mwita keke hariho oburire kubasa okuza ombiceka ebyecyama kandi ubutakushasha uburiro buri common ningashobukanyire no bwa syphilis netwa ebironda ebitakushasha kona rebe wagira ikironda ahansokwe ntwasa kutandika nko mbubura kitakushasha nakache kigumizemu kirugemo ikironda ntubanicyenda ohikire mu lab orebo mushaho nubasa kukeberesha gama ahabwa syphilis ninga aha kironda aho nubiyaho ka sample nako bakakebera kutukushanga harumu syphilis tukombazi kandi kwe kubetarumu nabwo tumanye cyo gukora ntubasa ko tweta biopsy okuyiha akanyama kake tukakatwara mu lab bakakakebera tomanya ntabasa kurugamo buriro bwa kansa eyo orushushuro mbiri konkereswe ombiceka ebyacyama so nchwani cyendo ikiro mushaho akukebere otaka kibika mnonga kikarugamo oburiro botakumanya kandi ogonijo nagira ngo wayine emyaka 38 kundi kuheza kuzara nshasha amabere omurubaju rwenywanto nagira ngo ntarwaraho buronda nagira ngo abana bebona narakwa kubeyaho ntukimanya ngo omugasho gw'amabere no konsya no kurisa abana kandi ministry ebyamagara ne recommending ashi ne tuhagira ngo tonse abana okwise myaka nk'ebiri kandi ko kugira nshonga ikakuremesa ukonse umwana emyaka ejo ebiri omwana akura ine kikumburamu so omcharogu ntumuhabura ngo arebo mushaho mukirikare ebinte byakubasa kuteganisa amabere ntabasa kusama ebizimba nkebyamahera ebitweta nkebihute ecyakubasa kuragururwa na nembaze ya antibiotics ninga bakacemeza bakakikira kandi nabasa kurugamo ebizimba ebindi ebitari bya kansa ebitukubasa nabyo kushemeza bikakira bikarugamo ekikutwera rikiriza mnonga nebizimba byarugamo kansa so okuremwa konsi abana nekizibu konkani kibe kizibu mnonga harugamo burwire obwakubasa kuteganisa amagara gawe gona
kandi gakakwiha omumbera so nkiba nikyenda ohikirira omushaho ayakubasa okuhabura okuba kubasa kukora amanye ngu haba hariho akarwire akakubasa kujanjabwa bakajanjabe kyaba nikyetenga ogaruka kukyebezibwa ahabwa kansa nabwo tukikore buri mukyara ashemererwa kumana yekyebera amabere ge buri kwezi kandi twaba bagambire ngu uko kuba ori omu micwe oyina okukyebera amabere gawe washangamu nk'akaronda ninga akazimba akabire katarimu omu kwezi okuhwire nokahikirizaho omushaho nayongera nakukyebera kandi aba batakumanya okuba kukyebera amabere nimwijo omushaho nakushomesa ekyo oshemerere kuba nokora buri kwezi waba ori omu micwe kugira ngu haza kugira ekiyiyamu omushaho abe nakimanya tubaase okuhwera hatakagireho enshonga y'amaani ubwo nijo nagira ngu bamweta Max kuruga Isingiro nagira ngo ayine omwana omwe konka kandi hati ayine enda konka kandi nashasha omugongo munonga nagira ngu nikiretwaho ki ayine emyaka 24 ogwo omukyara w'emyaka 24 ayine enda kandi nashasha omunda nashasha omugongo nigukira kushasha abakyara bakuba biine enda habwo kugira ngu biine enda kokuba tiine enda na position eyo nkoko kuba ori nabaho empinduka wagira enda ibondo niruguma nirukura kandi nibarumu omwana nawe naremeera so oshanga embeera yawe ekinakubaza gamba omu rujungu center of gravity nikumanya ekyo nitushobora tuta center of gravity hinduka ibondo ruzo mu maisho ruba heavy omuntu wasa kushanga inemu abarongo utakukimanya oburemezo obwe nuba bwekorirwe omu bicweka by'omubiri harimu n'omugongo so omwene washanga omugongo gwakushasha konka tukugira ngu buli omwe naba nashasha hari abakushasha ahabwa obundi oburwire katugire oruhago oyina oburwire obwa urinary tract infection ningashi oburwire obw'omu ruhago nubasa okushasha kandi bushasha omugongo nangwa oyine n'abakuba biine ebyakwenda kuba nk'ebisha nabyo kutandika kwija nibishasha omugongo ninga baba biinemu ebizimbe ebindi ebibatakumanya ekikuru ogwo omukyara Isingiro nitugimanya eyine amarwariro ag'ebika bingi harimu za health center 3 health center 4 kandi ezine abashaho abatendekirwe abazarisa nibakukyebera bashanga kikwetenga dokita nibakohereza wa dokita nangwa omuntu basa n'okutaara omugongo manya ekikugira ngu oyine enda kikumanyisa ngu tokubasa kugira obundi oburwire obwakubasa kuteganisa omugongo twena nitumanya oburwire nka burusera neshasha omugongo kandi ko kuba oyine enda kikumanyisa ngu iwe neekureka so nikyenda twirukireho omushaho atucekinge atukyebere aturagurire rero tureke kwerarikirira tukiri mu program y'ebyamagara bese twaza kwirukanga tusonga kahumuru kake munonga nturakukayo mutargaho